Če razmišljate o tem, kaj bi lahko storili, da bi bilo vaše življenje čim bolj neodvisno od sistema, da bi čim bolj prevzeli odgovornost in resnično živeli samooskrbno, potem si zares poglejte tale intervju. During these times, you don't want to be dependent on the system because the system is currently in change. So while the system is changing, I figured it is much more secure for me and my lifestyle and my family, basically to say, all right, as long as the system is changing and we're in this period of transitioning from old technology to new technology, I want to be self-sufficient, to not rely on a system that I cannot control or that I do have very little influence on. Moj gost, zvezda tega intervjuja, ki je podal ogromno odličnih in koristnih informacij, prihaja v Slovenijo. In to je tudi vaša priložnost, da na celodnevnem dogodku v večjih modulih na vsa različna področja malce bolj konkretno in podrobno pogledate, kaj lahko storite sami in kako si lahko pomagate sebi, svoji družini, znancem, bližnjim, da boste živeli čim bolj samooskrbni in da boste odvisni od sebe. Vabljeni torej na Off-Grid dogodek, ki bo imel kar nekaj zanimivih tudi ostalih gostov. Več informacij najdete na klepetobkavi.si ali pa se enostavno prijavite tudi preko telefona, je možno. Pa se vidimo na Off-Grid dogodku leta.